Sinjuri, insemmilkom, nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Pjazza llum it-tlieta. Hija ġurnata importanti għal pajjiżna, importanti għall ekonomija ta' pajjiżna fuq kollox, għaliex il-Prim Ministru Joseph Muscat ftit tal-sigħat ilu ħabbar li kumpanija li aktar kmieni din is-sena stess kienet ħabbret li kienet se twaqqaf l-operazzjonijiet tagħha f'Malta, raġunijiet differenti. Però il-Prim Ministru ħabbar li din hija ġurnata importanti għal pajjiżna, għaliex dik l-istess kumpanija, id-Delaru, ħabbret illum illi se tibqa' f'Malta u se tkabbar u timpjega aktar nies. Nilqa' miegħi lill-Ministru għall-Ekonomija, Cardona. Insellimlek. Sellimilek. Semmejta bħala ġurnata importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Iżda aktar mill-ekonomija ta' pajjiżna, ġurnata importanti għal pajjiżna. Għaliex? Forsi punta korrettezza ħarira żgħira fuq li qed inti. Id-Delaru qatt ma ħabbru li se jitilqu minn Malta, ħabbru illi kienu se jnaqsu. Downsizing. Jiġifieri se jkun hemm layoffs ta' ħaddiema minħabba illi l-xogħol tagħhom ma kienx daqshekk diversifikat f'dak li ġaqsa ma' printing daqskemm kien hemm bżonn biex iżommu u jmantnu l-operazzjonijiet ekonomiċi tagħhom hawn Malta. Huma kienu jagħmlu dak iż-żmien żewġ tipi ta' operazzjonijiet ekonomiċi li hija il-passport printing u dak li hija security printing, jiġifieri meta nitkellmu fuq coding illi huwa speċjalizzat ħafna. Biżmien, ovvjament, realizzaw illi kellhom opportunità kbira fil-pajjiż biex jagħmlu ċentru ta' eċċellenza għejnihom permezz ta' Malt Enterprise, innegozjajna magħhom, iddiskutejna l-opportunitajiet li jista' jkollhom mhux biss minħabba l-fatt li għandhom pożizzjoni ġeografika tajba ħafna fil-Mediterran, f'nofs il-Baħar tal-Mediterran, u allura jistgħu jagħtu service kemm lill-Ewropa kif ukoll l-Afrika ta' fuq kif ukoll il-Golf, però mbagħad tellajna l-negozjati tagħna fuq livell tal-workforce illi għandna f'dan il-pajjiż u naħseb illi llum hija ġurnata memorabbli mhux biss għaliex bis-saħħa tan-negozjati li għamilna ser inżommu l-Delaru hawn Malta u ħankabru l-attività tagħha mhux biss f'dak li nġaqsam ma' ċentru ta' eċċellenza imma anke fuq operazzjonijiet makkinarju normali, imma minħabba l-fatt illi ġie rikonoxxut il-ħaddiem Malti huwa ħaddiem illi jista' jagħti operat b'saħħtu ħafna f'livell kompetittiv internazzjonali. Mela, illum saret konferenza tal-aħbarijiet fejn il-Prim Ministru u l-Ministru Cardona ħabbru dan l-avveniment. Ħanisimgħu l-introduzzjoni tal-Prim Ministru. This is a very good day for Maltese manufacturing and for Malta as a whole. Some months back, we were all saddened with the news that Delaru would be winding up its currency operations over here. We had engaged into discussions with the company which successfully led to the company deciding to have a center of excellence over here to continuing its passport business and other related business. But we were obviously quite saddened by the fact that Delaru would be discontinuing its currency printing here. Dak kien il-Prim Ministru u mbagħad kellem Rupert Middleton li huwa Chief Operations Officer tal-kumpanija Delaru. Ħanisimgħuh. Well, I'm absolutely delighted to announce that we are continuing production of banknotes in Malta. This is due to strong demand in the market and a good performance. I'm grateful to many people who've helped us come to this decision. Malta Enterprise have been unstinting in their support, and the General Workers' Union have cooperated greatly. But above all, I want to thank and congratulate the members of staff in the factory whose performance has been a very important factor in saying that this is a banknote printing line that we want to continue in the future. Mela, mek smajna l-Rupert Middleton mill-kumpanija Delaru li huwa personaġġ pjuttost importanti f'din il-kumpanija li ma teżistix biss Malta iżda diversi pajjiżi oħrajn fosthom l-Ingilterra wkoll. Però Ministru, joħroġ ċar illi biex din il-kumpanija deċidiet li tespandi flok li tnaqqas l-operat tagħha kien rwol importanti ta' aġenzija li taqqa' taħt il-portafol tiegħek li huwa l-Malt Enterprise semmejta inti. Il-Malt Enterprise li permezz tal-inizjattivi tagħha, permezz tan-negozjati tagħha rnexxiela li żżomm din il-kumpanija u Malta. Aħna nnegozjajna
ma' din il-kumpanija mhux biss fuq bażi tal-short term forecast tagħhom imma fuq bażi tal-long term forecast tagħhom. Jiġifieri aħna li għamilna u li tajnihom idea ċara ta' kif l-ekonomija qiegħda tespandi fil-pajjiż, x'inhuma bżonnijiet f'dak nġaqsam ma' skills, ma' talenti illi l-operaturi ekonomiċi għandhom bżonn fil-pajjiż u wkoll il-mod ta' kif l-investitur barrani qed iħares lejn il-pajjiż bħala tkabbir ekonomiku u anke mill-aspett ta' viżibilità internazzjonali. U nafu illi din hija xi ħaġa li żdiedet. It-tkabbir ekonomiku u qed tiġi attribwit mill-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu għal żewġ fatturi prinċipali. Il-konsum domestiku il-fatt illi domestikament il-nies fil-pajjiż qegħdin jonfqu aktar, qegħdin ikunu iżid possibilità li jonfqu aktar u l-investiment dirett barrani. Dan mhuwiex proġett Greenfield, ġifieri mhux proġett illi ġi ġdid fil-pajjiż, imma huwa proġett illi kien vulnerabbli, illi ikolli ngħid illi kien hemm xi żmien illi kien ballum politiku fil-pajjiż. Jiena pereżempju ma niddeqx ngħid illi Simon Busuttil, kap tal-Oppożizzjoni, kien tkellem b'mod pjuttost kattiv fuq waqt in-negozjati. Niftakar, kien għamel parti mid-diskors fejn sfida li l-gvern biex jgħid u jippubblika l-inċentivi li nataw lil dawn il-kumpaniji. Ma xi kultant trott tislale bħal ċertu dikjarazzjoni tal-ix jagħmlu ħsara. U jekk għandek pajjiżi oħrajn illi qed jippruvaw jiġbdu l-industri lejhom, aħna se nikxfu idejna. Mhux hekk. Le, għar minn hekk u jiena għandi cutting mill-nazzjon tal-25 ta' Ottubru ta' ftit ġimatilu ġifieri l-2016 fejn jgħid li Simon Busuttil sostna li l-gvern ħalla d-delaru tereq u issa minfloka ġejja crane currency. U jirriżulta li għandu interess finanzjarju kiċ kembri tħabbar il-beħ ta' bank privat, eċetera, eċetera. Ġifieri. Dak iż-żmien l-oppożizzjoni illi kienet informata illi għaddejjem negozjati mad-delaru konna dejjem negozjati wkoll kontemporanjament mal-crane currency biex jistabbilixxu l-operat ekonomiku tagħhom hawn Malta, però kien jaf ukoll illi wis probabbli d-delaru ħaseb hawn Malta. Jiġifieri l-intenzjoni illi kellha l-oppożizzjoni dak iż-żmien kienet li tħassar bażikament il-festa, tħassar il-kunċett illi ikollok inti żewġ kompetituri internazzjonali illi huma world leaders illi jkunu hawn Malta. U il-preġudizzju tiegħu kien ikun 440 ħaddiem illi hemm illum ma' delaru illi kien jitilfu l-impik tagħhom. Aħna salvajnihom. Ħanisimgħu l-Prim Ministru għal darb'oħra u din hija l-iktar silta importanti bid-diskorsi li jagħmel illum għall-fsenar. Now, following a number of internal meetings that the company had, obviously they observed things that were happening both here and in the global market, and I'm so thrilled that the company has reassessed its position and has now decided not only not to wind down its currency operations here, but really and truly to develop them even further. This means that the program we have in place for the Center of Excellence will continue. The assistance that Malta Enterprise will be providing is on track, but over and above that, there will be absolutely no need for Delaru to shed the jobs it would have shed had the process, the production lines discontinued. Actually, the headcount at Delaru today is 440. In the immediate future, it will go up to 500 employees and hopefully even more. We will have over here now a diversified operation which includes passport, currency, printing, and other lines of business. Mela, il-Ministru aktar kmieni semma li l-crane currency ġifieri f'Malta se jkollna żewġ kumpaniji kbar magħrufin għax jekk min jisser żball huma xi tlieta fid-dinja li jipproduċu il-flejjes u jipproduċu l-passaporti. Li għandhom reputazzjoni internazzjonali. Eżatt, u se jkollna tnejn minn dawk it-tlieta, mit-top players. Kemm importanti da? Aħna jkollna cluster illum il-ġurnata mhux biss ta' kompetituri internazzjonali imma li jistgħu jgħinu wkoll il-manifattura
f'dan is-settur biex terbaħ iżed viżibilità. Jiena ngħid u lill-Prim Ministru dak li qedlu, jiena m'iniex kuntent illi kolli waħda, illi kolli tnejn, illi kolli tlieta, illi jekk jista' jkun il-cluster ikun magħmul mill-kompetituri internazzjonali kollha illi jkunu jistgħu jiġu Malta għaliex jiena nemmen illi nistgħu nagħtu servizz tajjeb ħafna. Għandna llum iċ-challenge illi u fil-fatt illum kien hemm Dr. Silvio De Bono magħna, illi huwa chairman tal-MCAST, biex flimkien miegħu naraw kif nistgħu noffru curriculum b'saħħtu ħafna, jiġifieri programmi u diplomas u degrees illi waslu lill-studenti Maltin biex jitalmu aktar f'dan is-settur ħalli jkollna workforce illi jista' joffri eċċellenza f'dan is-settur. Dan mhuwiex settur volatili daqskemm huma setturi oħrajn, huwa settur illi ser jibqa' jaħdem. Il-passaporti ser jibqgħu, il-currency, il-flejes ħajibqgħu jiġu prentjati, ġifieri ejja mmorru lej markets illi huma b'saħħithom, illi se jżommu il-temp tagħhom, però li hemm mbagħad bżonn għoli ħafna ta' professjonalità. U flimkien mal-MCAS ser naraw u flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni illi jkollna u nixtieq jiena minn hawnhekk nagħmel appell lil dawk l-istudenti li jikkunsidraw bis-serjetà din it-tip ta' manifattura li hija speċjalizzata, hija fitur b'saħħtu ħafna kif jista' jgħidlek. Kull min ħadem fid-Delaru huwa xogħol b'saħħtu, huwa xogħol illi jagħti sodisfazzjon, però wkoll huwa xogħol illi jtik ukoll id-tgawdija li jkollok pagi tajbin. Żgur. Ħanisma' Prim Ministru fuq il-fatt li għandna l-Delaru u l-Credit Currency li jaħdmu f'Malta. We are all aware of the fact that since the first announcement, there is a new entrant in the market that is coming over to open operations here in Malta, which is Crane. That is something that we discussed with Delaru. We believe, and we're thrilled that the operators see it in this way, that this will create a new ecosystem, a new cluster in our economy that will bring medium to long-term benefits, where we can really and truly have a new global center of excellence for the production of currency. I would almost say unprecedented in the world to have such global players in one place. And that provides for some challenges, but it does provide for a lot of potential. And we're very much willing to see the two players sit down together and see how ourselves as policymakers can help to take this industry to new levels. Fil-politika, Ministru, mhux biżejjed illi ikollok ekonomija li tikber, imma importanti li jinħolqu l-impjiegi. U dan huwa perm importanti, pedament importanti tal-ħidma ta' dan il-gvern li inti tagħmel parti minnu, il-ħolqien tal-impjiegi. Hawnhekk għandna opportunità biex naraw li permezz tal-ħidma ta' gvern li jgħin l-industrialisti li jespandi l-operat tiegħu jew li jibqa' f'Malta li jkompli jinvesti, jkompli joħloq impjiegi ta' kwalità. U dik hija challenge. U l-Prim Ministru semmija forsi ma ġietx maqbuda forsi iżjed tard, però il-ġist tal-argument fuq l-impjiegi kien propju dan. Illi nistgħu noħolqu iżjed impjiegi, ħloqna ħafna impjiegi, il-livelli ta' diżimpjieg huma l-inqas f'decades, f'għexieren ta' snin, il-livelli ta' impjiegi huma l-ogħla fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea, fiż-żona euro by far, però issa rridu mmorru għal kwalità tal-impjieg, illi ntejbu il-livell u l-kwalità tal-impjieg biex b'mod indirett qed tkabbar is-settur edukattiv, qed tkabbar ukoll in-niche markets fil-manifattura, qed tagħmel il-pajjiż iżjed kompetittiv u qed tkabbar il-viżibilità kompetittiva b'mod internazzjonali. Naħseb illi id-Delaru u l-Crane illum tawna ċertifikat. Tawna ċertifikat għaliex meta konna negozjaw magħhom, konna onesti, lil Delaru ednilhom x'naħsbu, ednilhom x'għandna bħala potenzjal, bħala pajjiż, lil Crane biex ġibnihom hawn Malta għamilna l-istess ħaġa u rejnihom il-verità, ma tnaffarniex, niddejqu ma ddejjaqniex ngħidulhom illi hemm ċertu challenges illi flimkien mal-gvern nistgħu nelbu, però fl-aħħar mill-aħħar dawn iż-żewġ kompetituri internazzjonali għażlu li jżommu l-ġurisdizzjoni tagħna bħala l-bażi tagħhom. Ħanisew il-Prim Ministru propri fuq l-impjiegi ta' kwalità.
We will do whatever it takes to make sure that many more people have a new job in this exciting industry. And from what we know, and this is history, De La Rue really and truly is known to have one of the best industrial microsystem, let's put it that way, where people are really looking forward and do enjoy working at De La Rue. So this is not about just more jobs, it's about better jobs. Ma setax ikun aktar ċar, Ministru. Biex nikkonkludu l-isfida tal-gvern u tal-pajjiż kollu kemmu biex ikompli attira aktar investiment barrani, biex ikompli joħloq aktar xogħol u impjiegi ta' kwalità tibqa' għaddejja kontinwament. Iva, aħna nibqgħu għaddejjin, is-sistema tagħna qed taħdem, qed tagħti riżultati tajbin. Micro-targeting kienet Malt Enterprise illi introduċiet 3 snin ilu bħala sistema li nidentifikaw markets, niche markets illi huma appetitużi, illi huma tapalat għal pajjiż tagħna, illi jagħmlu sens għal pajjiż tagħna, mhux biss fl-Ewropa, imma anke minn barra l-Ewropa, ħanibqgħu wkoll nippruvaw namlu attrazzjoni li dan il-pajis mhux biss fuq setturi ta' manifattura indiġena dik li ilha hawnhekk imma infittxu markets ġodda matul il-ġimgħat li ġejjin ser ikonna diversi delegazzjonijiet ta' kummerċ trade delegations f'pajjiżi differenti. Lan tagħna huwa wieħed li nkomplu nikkonsolidaw dak li għandna li naraw is-settur tal-manifattura jibqa' b'saħħtu li jibqa' jżid l-impjiegi ta' kwalità bir-riżultati li konna kwalità ta' ħajja aħjar għal ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur. Ministru Cardona, grazzi tal-ħin tiegħek magħna. Nittamaw li konna aktar kumpaniji xinħabbru hawnhekk dan il-programm. M'għandix dubju. Ibqgħu magħna minn hawn ftit ieħor se nitkellmu dwar iċ-charter għall pazjenti u mbagħad iktar tard ukoll għall-grupp minn Għawdex The Travelers. Ibqa' magħna.